paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Inteng, laba am amin amurang kan agluto kanton, at damaluto i Jeref. Mangkita kanto i Jayan, iti kayat mo alutwan. Ay, aguray ka man. Kapaya ka ti suot mo. Ah, Nakacycling ka. Naipot ti badam. Papada. Ikakadag swimming ija karayat. ha? Anya nga ag-swimming? Saan anya? Anya nga ron nga? Ag-jogging ka? Saan? Siguro ag-zumba. Saan? Na, Ing kami ag-TikTok. anya? Ag-tiktok? Jesus. Bakitan ka nga ag-tiktok? Hay, Inteng. Awan binakutan iti TikTok ay. Na, Nukunam ide nga awan lin na kayan iti ML iti online games. Awan mo't binakutan iti TikTok. na, Sige, mapanakon Tanay, maladaw akon. di ba na? Taw ko naman. Ag-tiktok? Oh, no. Wanya, kompleto kayon mga mudra. Ay, awan pa ni Marito yang Lucille. Ay, ni Nana tuyang manantilate. Ay na, kumamat tulatan Rugyan tayo kay din tag-practice, ta sayang ti oras. Wanmat nga men, Lucille. Kumamat ton ni Marito yang. Ay na, suray. Hi. Again. Ay, Ay na, si kalat maurura yan, Nana tuyang. Ay na, pasensya. Ta sinapol ko pa'y ngamin tay cycling ka. Kunamot ngamin nga ag-cycling kamay. Wana, tapno komportable kayo nga TikTok. Naglawlaw mo ta cycling mon, Marituyang. Awan nga rod cycling ka. Tay cycling ni Badong dayto. Iso medyo nalawlaw. Ang umsan nabalin Ay na, saan man adeta ti pansinin nyo? ala, rogyan tayo kit din. Ay, mabitlaing Tay bayad mo ngay, Nana tuyang. Nakabayad din danana banang ken nanakwanang. Wan ka day. Mano itayang. Sa nga gasot everyday. Dayto. Okay, pwesto! Pwesto! Tuladin nyo ti aramidak, Dagiti pa'y la basic, ti isuro kata kayo. When? Tapno saan kayo amarigatan? Aha. Okay, agree di kayon. Agpa-music akon. Okay. Come on, mga matanders! Follow me! Ay na, I'm tired. Na, Ay, nagmayat ti agida. naladaw ka man din asimang padong ka. Ay, gagangay iti TikTokers TikTokers? Wen, TikTokers kami itan kada Marito yang ken Marikuanang. Kastalatan ti aramid mo. Inal daw ka rumwar, amapan ka laag sala-sala. Bakbakitan ka nga tik-tiktok. Apay aya asang kaulit mo dayta. Apay, dakes aya no ag TikTok ti bakit? Ay, kababain. Aha, kababain nga. Addan to pa'y masikog nga ag TikTok. Di ka labay bayan idan. Tilar aramidan nyo. Ura ko maano pagkwartaan ta iso. Pagkwartaan mo ta talaga. Ha, ag viral to ti video may. Uray po utam to'y kunak inteng. Na, Lipatin kanton nga asawak no sumikatak nga ag TikTok. tiktok. No di kay katok. Naa,
Anyat kunam! Awan, ada aya. Ay, kuna, dya bakla amang isursuro kada kami. No ag-viral ti TikTok may, mabayadan kami. Ay, mano ka daw. Ha? Dya ka mo Kuna na mat adepende ka no, iti agbuya. Mayat ano kasta, tada kwartayo. Tapno saan ang masayang ti banugyaw. Hindi ka pa'y makalutom. Siyak aminin. Agluto, aginaw, agdalos, aglaba, agwalis, agbalsing. Kat aganos ka Pasensya, taay am busy pailaeng. Bayam, ta isuro kan tumet nga TikTok. Ay, saan dun? Pag anok dita, TikTok dita. Nda. Sa anak akatok. Ag-impilaklain nila. Nanakwanang, gumatangak man. Nay, kita man nakasara ti tersenak, gumatang ka. Manglukat kang aminin tado kami gumatang. Ay, jak masangaw, rumwarak. Ingkay gumatang iti sa bali nga store. Manaktak kayo. Yay, Manong aldawan na nakarikap ti store ni Nana ko anang chip. un nga raw pala Ala, mabantayo ni Jibangir at Tersina. Hello, pala! Nana to yan. Anya mo ti kasta lang ngayon. Agin didi kamot pala. Amok tumot la kay kayat mo akit kitaan ti body shape ko. Fit na fit to'y badok ko naman. Ay sos, nagipot mo tabado yon. Imbaga na makaangas kayo pa, dita. Siyempre, nairwa makon. Kastoy ngamin ti bado dagiti TikTokers akas kanya pala. Hello, pala. Hi, pala. Ha? Nagpapada kayo iti badaw? Gagangay na Eh, Sumikat kami iti mabiit. Pala. Ay, no kayat mo mainayon ka. Agbalin ka mutun at TikTokers. Kayat mo. Saan ka interesado dita? Dita kayo? Oy, pala! Mabitlang! Takrot na pala. Ah, Ano, in fairness, guwapo man ni pala. Ay! Kasla-kras na. Ano, ignoran. Na. Tapampanunutag ni Badong ka. Ay! na. Ala, intay kit din. Tapno makaado tayo. Come on, mga matandes. Follow my step, ha? Ay na. Kasla sumakit ti sikay. Nga Rod. Ngamanusan tayo. Mayat na ito nga exercise tayo. Ay na. Ay na. Naglaing ako nga at kimbot. Ay, mayat. Nalapit ti bagi ko, nay. Uray syakmat mare. Naikagpapada tayo, Ay na. Talagang awan ti agpaatiw kada kayo, Kasta, mayati kasta. Konting practice lang. Mabalin yun nga i-post when i-upload iti Facebook. Day kwartami, When ka di, may refund to amin nga imbayad yung kanyak. Inton, ag-viral kayo. Isublik to timbayad yung kanyak. Sige. Isuro da kami ana imbaglos, hey. Kaadwam ti isurom kada kami. Ada na i-report kada ka may marituyan. Kat punugayam nga do ti pagitlugan ti lamok dito'y arubayan niya. Anya ko maitangay, kapitan. Di agdalos kay ti paraangan nyo. Ado ti lamok ita, delikada. Kaya nagiti nagawangan nyo itilat at ti sardinas. Agkaiwara, aglatlati pa yan. Ay sus, makasugat adag ita. Ay na, agdalusak to no masangaw, kapitan. Ay itan apay nga itantan mo pa ilaig. Jak masangaw. Agkaiwara pa ti rugit ti aso dito'y. Nagalas akitaan ti arubayan nyo. Yak! Apay aya pati arubayan may pakibiyangan niyo, kapitan. Wala tani. Pagpalayan nga ron ti moskita. Agdalos ka mat
Nakapimpintas ka arumwar di ta balayo. Nakasiksiksi ka. Angam nakarugrugit mo ti balay maapanawa. And so what? Nita. I'm busy. At dapay salami ita. Ay, agdalos ka pa nga umuna maray. Nakasadsadot ka. Una umkit din, ti mapan ag-tik-tik-tok dita. Ay, agdal na ka, kapitan. Ta saan lasyak ti kastaw? Uray ni Maribanang. Ha? Iso adi ka kundi dilaw kanya. Sakbay adilawon na. Jay asawang pay nga umuna ti tatsaram. Masuro na ka na gadya, bakit? Ay, sumarampiting da. Nga raw tangkal. Di dan makatrabaho gapo iti katitiktok da. Eh, kita ni Marituya nga. Kasla basuraan na, hindi balay da. Kasanaw, di nan masango ti agdalaos. Hindi mo't marikwanan. Kanayon ang nakarekap di store na. Una, sayang dagi jay lako na. Sapay na punno jay istor na iti lako na. Eh, may samot ni Antim Abanang. Saanan ang makatultulong iji balay. Eh, ultimo aginaw, di nan maramay. Sakmot aminin. Ano san yun Ay, Di umit ka ba alang nga anawaan ni Antay? inton maumaak. Ay, Ninininining. Di kaya ngariit na angkal. Maumaak ko araw. Ay, Anya nga iti aramidan yun na mauma kayaw? Ay, no sakti mauma. Ay, na. Ag-tiktokak mo tan. Yay! Good news, mga matandes! Anyari good news, Lucel! Na! Nag-viral ti in post ko iti Facebook. Jay TikTok yu atalo. Anya! Ay talaga? Wow! Sikat kamay! Wala. Adong arti agdamag no taga-ano kayo. Ay, katsong batam adagos, ibagam ataga kabildatan kamay. Ited mo ti numero ti cellphone, may. At nangarod mang damdamag kininana banang no balasang pay. Ay talaga? Ibagam nga, it's complicated. Kaluray si ka na nakwanang. Ha? Damdamagin da no balasang kapay. Ay, kat ibagam anga. Wine. Diyak pa'y sinumbatan dagiti fans yo. Ay! Siyak ngay! Adda nagdamag kanya. Ay! Adda na natuyang. Damdamagin da, no kayat mo kano ti gumatang iti lotion na lako da. Anya? Diyak amo day, jeng agdamdamag. Pagpaikat kano iti kursing ti lako na lotion. Detalat din na magda. Huwin mahet. Na. Awa na hindi sa bali ang nagdamag. Awanen. Ala. Ay. Nayunan tayo ti TikTok yun. Lalaingin yu pay. Kukumare! Ay na, kitaan da tayo, dagiti kalugaran tayo. Sikat tayong kukumare. Wine nga raw, dahi nasang kakita na tayo. Thank you! Thank you. Sige, labsanda kayo pa'y kakabsat. Wen! Lumabas dagitin nalatak ababakit. Dagiti babakit, napipintas. Kan, sexy, ababakan. Sigay, labsanda kayo pay. Ay na, sikat tayon ko kumare. Wen, mabalin tayong artista. Wen, artista tayon ton, katsak ti bida. Katsak mo tigayam ti bida. Katsyak may ti kontrabida. Saan da kamin nga isuro, Lucel? Takabaulan min ti ag TikTok, anak da kami. Ha? Wan Lucel, we can manage na. Agsulo kamay, Lucille. Kabaulan mi ti ag TikTok adak da kamay. Saan da ko na kayat ang kadwa? Saanan? No need. Agyaman kami laangan, ititulong mo. Uray, tanagbayad kami mat ide. Okay, makamu kayo. No di da kayatan, awan ti maaramida. Jack mabalin nga ipilit ti bagik. O sige nga Rod, babush! Husto tinapanunot tayo ko kumare.
Sumina tayon kan ni Bakleng. Takabaalan tayo matay. Ay, win Ada nag-text kanyak. Abangan da tayo kano nga agsala iti birthday ti apo ko na. Ay na, ay, mayat nga ron, Ado ti mga lakada tayo. Tanay dumduma tayo kano. Babakit a dancers. Wano tiktokers ko naman. Wan ko kumaray, sikat tayon. Iso nga adong dagiti manghayr ka na tayo. Ay, papanamdum. Nag-impake ka ba? Aha. I will travel, Inteng. Isa din no? Somewhere. Na. Somebody hired us to dance TikTok. Anya ang lugar day ta? Basta somewhere down the road. Ay. Sana tila papapanan nyo dungaw. Sana gaputa da nangayab kada kayo kat mapan kay but adag house. And so, Na. what's your problem, Aya? Na. Don't mind me, okay? Na. Mind your own business. Understand? Ay umayak. I never! Ay mangibabain kala ijay. Ti amo ti tao. It's complicated ti relasyon ta. Sa ita, sumurot-surot ka. Stay at home, Inteng. Ag-quarantine ka. Kukumaray, bongga a fiesta to nangawisan da kada tayo. Nagadayumot a lugar dahito yun. Win nga rod, nagbarko tayo pa'y. Agasem nga'y tamay sa nga aldaw a biyahe tayo. Ay, wan nga raw, naulaw tayo. Ane, agsinsinyas tayo nangawis kada tayo. Agsukat tayo kanon. Ala, intay agsukatan kukumaray. Tagsala tayon san. Tumawawag ni Banang hello! Ayan yung dungo. Napuyatan na ka nang uray kan ka. Inteng, agpawit ka man iti pagpliti, May. Tapno makaawid kami. Pagpliti? Apay ngay? Unak man no ada bayad jo ang nagpabuya. Ay, 50 mil tiin karida abayad, May. Ngam intaray damutan. Intaray, tay nangawis ka na kami. Anya? Inalilaw na kami day dya atao. Sapay di mi amo tipod no anagan na. Daytan ti bagbagakan ka Banang. Ang natangkin tadurim. Kas kalasig siguro makunkontra kanya. Ita, kasapulang mitlagayam titulong ka. Sorry ka din, Inteng. Saanin ang maulit? Pag nakmak day tuyan. Pag nakman me, nga kukumare. Ay ganaban niyaw. Agpakalaing kayo ngamen. Ay mano, tipawit ko. Ay, dahi tangamin nanabanang, nanatoyang, kan nanakwanang. At dalalangayab kada kayo, nga uray sa anyo ngam amo, napan kayo matadagosan. Narigat ngamin ti basta agtalaklatan. Nang runa, no saan nyo pa'y nga am-am mo. Ala, sige. Ditan, tinagibusan ti sabali pa'y nga istorya. Ana daw manipod, iti dinto ang kupas apadas ti kakay soda. Dawanin ang labi na tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Jenna Almoite Diaz. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.